Dobar dan, ja sam Kristina Špiranec, pjesnikinja sam, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, književna kritičarka iz Hrvatske. Dolazim iz jednog malog mjesta, iz Hrvatskog Zagorja, nedaleko od glavnog grada Hrvatske, Zagreba, i to je jedno ruralno zeleno područje. Dojmovi su stvarno odlični. Presretna sam što sam ovdje. Rekla sam već više puta, stvarno događaj na jednoj izuzetnoj razini. Sve jako profesionalno odrađeno što se tiče organizacije, što se tiče čitanja i mladih sudionika na preddogađaju i na samome događaju. Bili su vrhunski pjesnici i zaista ovo mi je jedna krasna prilika da upoznam neke nove pjesničke glasove koje stvarno ne bi imala možda u Hrvatskoj priliku čuti ni čitati, i evo, stvarno dojmovi su prekrasni. Evo, sad ću ispričati jednu anegdotu vezanu za samu naslovnicu knjige. Kad sam je vidjela, stvarno jako sam zadovoljna, divna je knjiga, plava je, u plavim je bojama. Kad mi je izlazila druga knjiga pisama, Iza srca grad Kupina, u izdanju Meandar Media, urednik Branko Čegec također je predložio plavu naslovnicu. Ja kad sam je vidjela, mislila sam, ne, to nije plava knjiga. Ona je za mene bila više u nekakvim ljubičastim tonovima, kupinastim. Iza srca grad Kupina. I kome god bi pokazala od svojih prijatelja, oni su isto rekli, ne, nisi ti plava, to nije tvoja boja, ne vidimo te u tome. Tako da smo promijenili boju naslovnice, na kraju u ljubičastu, ipak je bilo tako kako sam ja htjela. I kasnije kad sam je čitala ponovo, bilo mi, ja sam pogriješila, to stvarno je plava knjiga, ona je vodenasta, tirkizna je, u plavičastim nijansama. I kad sam vidjela sad Julijaninu naslovnicu, bila, očito stvarno je plava knjiga i zaista je spojila i te neke motive koje imam i u prvoj knjizi, spirale, linije koje se ponavljaju, koje se vrte, s cvjetovima i tu plavu nijansu. Tako da, evo, stvarno krasna je naslovnica. A što se tiče izbora, isto, čini mi se da je odabrala baš dobri pjesme, čini mi se da lijepo predstavlja jednu i drugu knjigu. Poezija je za mene prostor disanja. Prostor u kojem mi se javlja neki glas koji nije moj svakodnevni glas. Dakle, nešto što je drugačije, nešto što je možda i više autentično od onoga što ja svakodnevno jesam. Van svih mojih obaveza, rutina i tih različitih lica koje svakodnevno stavljamo. To je za mene poezija. Javlja mi se iz nekog drugog prostora. A kada čitam tuđu poeziju, ona je za mene i prostor istraživanja, prebiranja po tim različitim slojevima značenja, pa čak i prostor prepoznavanja. Prostor igre, prostor slobode, prostor otpora također. Ovo mi je zapravo prvi prijevod na neki drugi jezik, tako da sam zaista zahvalna Julijani što mi je to omogućila. Važno je, izrazito je važno da bismo mogli upoznati druge glasove koji su nam toliko bliski, a zapravo nepoznati. I ovakvi festivali odlična su nam prilika da razmjenjujemo iskustva, da čujemo te druge glasove, da se međusobno prepoznamo, a i na kraju krajeva i da se družimo. Kod nas je taj stih u regiji, postoji ta nekakva razmjena i uvijek kad vi dođete k nama i mi dolazimo k vama, širi se taj krug.
mislim da je jako je važno puno čitati da bismo dobro pisali. U Hrvatskoj vodim radionice kreativnog pisanja s mladima u srednjoj školi i uvijek im govorim da treba puno čitati, da treba čitati različite tekstove i različite glasove, jer nam se šire perspektive i tu pronalazimo neke nove svjetove. Ako ne čitamo, onda ostajemo zatvoreni u svom nekom malom krugu. Pjesnička scena je izrazito jaka u Hrvatskoj. Za suvremenu pjesničku scenu teško je reći da ima nekakvu poveznicu. Puno je različitih glasova, puno različitih nijansi. Postoji čak jedna recentna knjiga našeg književnog kritičara Davora Šalata koja nosi naslov Nijanse. Dakle, toliko je različitih tih nijansi. Neki se puno razlikuju, neki se manje razlikuju, ali to su sve jedinstveni glasovi. Meni se čini da nekako imamo dvije strane koje više naginju autori. Jedna je nadrealistička, a druga je stvarnosna. Ide više prema izravnijem pjesništvu, prema jasnijem, više se približuje publici, nema tog nekakvog metaforičkog uzleta. A nadrealistička je nekad i teže razumljiva, ali je veći naglasak na metafori, na očuđivanju. Iskreno, ja više volim od uvijek te nadrealističke tendencije u našoj poeziji, tako da ono što bi možda preporučila čitateljima, to bi bili autori Dorta Jagić, naša Anka Žagar, koja je zaista stvorila jedan poseban pjesnički jezik, stvarno iskoristila te potencijale hrvatskog jezika da izmisli jedan novi svijet, baš kroz riječi. Poigravala se zaista, a ima i puno dobrih mladih autora, Goran Čolakođić, Alen Brlek, tako. Različite su generacije, ima ih puno, sad neću sve spominjati, to su neki koje ja preferiram. I da, stvarno je to jaka scena, iako možda nismo toliko povezani kao zajednica, kao što mi se čini da ste vi ovdje povezani. U Hrvatskoj zapravo nema književne kritike u onom smislu u kojem bi ona trebala postojati. I u tom smislu da zaista iskreno nešto vrednuje. Ona je danas viđenija nego što je možda bila prije, jer se odmah objavi na društvenim mrežama, pa možda i pokrene nekakve polemike, ali ista stvar se događa. Dakle, mali je naš krug ljudi, taj pjesnički ili književni općenito, i događa se ono da se svi međusobno na kraju i poznajemo. Naravno da to itekako utječe na to kako će se pisati o kome, naravno da to utječe na to o kojim će se knjigama pisati. Dakle, neke knjige mogu biti odlične, ali jednostavno nikad se o njima neće pisati ili nije se pisalo možda kad se trebalo, dok će se o nekima pisati puno samo zato što ih možda netko i progura i želi više reklamirati. Ja bih voljela da imamo strožu književnu kritiku, da ne bude toliko u funkciji promocije. I to nije svaka knjiga sjajna. Danas imamo to da nas svim korisama piše ovo je fantastična knjiga. Ova knjiga će vam promijeniti život. Nije to baš tako i mislim da to samo još dodatno naglašava kapitalistički duh u kojem danas živimo. Dakle, ne treba nam to. Treba nam stručna kritika, iskrena kritika koja će stvarno usmjeriti čitatelje. Mislim da nam to isto treba. Da i čitatelji sami koji možda ne znaju, da vide da ovo
vrijedi mog vremena ili ovo ne vrijedi. Ima kritičara koji dobro pišu, postoji književna kritika, ali možda bi trebala biti stroža i svakako i veliki problem to što nije ni plaćeno kako treba, pa onda ispadne da ljudi uglavnom volontiraju da bi pisali književne kritike i naravno da mnogi odustaju od tog posla ili svaštare, pa neki i uređuju knjige i pišu i rade kao profesori i uz to kad stignu onda napišu pokoju književnu kritiku, a po meni bi to trebao biti baš posao za sebe. Za mene uvijek poezija ili poetska proza. Iza srca. Zanimalo me odakle dolazi ta energija koja nas tjera da budemo nečemu posvećeni i da ustrajemo, da pokušamo svijet učiniti boljim mjestom. A isto tako htjela sam i više tih nekakvih mogućnosti značenja, kao treba li nam to iza srca kad je u srcu sve što nam treba, i volim te inverzije zapravo koje su malo neobične, kako mi je prva knjiga bila Dok me ne razbiješ, isto malo sam se igrala s tom inverzijom. Još nisam vidjela dovoljno, tako da teško mi je reći, ali sviđa mi se što je grad tako podijeljen. Kad prođeš most i onda nekako odmah druga atmosfera, druga vibra i kao da to miješanje različitih svjetova, to mi se posebno dopada, taj duh. U stvari da, bogat duh. Imam osjećaj da bez obzira na sve što se događa, možda stvari nisu idealne, ali da nekako ljudi drže taj grad, da su srdačni, da su puni kreativnosti, puni tog duha koji bez toga nema ničega. Dakle, sve ovo što vidimo može biti savršeno uređeni grad ili neko mjesto zgrada, ali ako unutra ne živi, ako nemate nekakve živosti, da to ničemu ne služi. Baš mi se sviđa. Ja imam u jednoj svojoj pjesmi iz prve knjige kad otkopča prvi stih. Meni se jako sviđa to povezivanje tijela, tjelesnosti i teksta. I ono što sam već spomenula, slojevitost. To da na prvu ne možemo vidjeti sve i da treba razabirati, da treba otvarati te slojeve, pogotovo kad se čita poezija. Jer prvi put je pročitaš, imaš nekakav dojam, nešto doživiš, ali to vraćanje na tako malom prostoru teksta, dakle, dođemo do kraja i vraća nas prvom stihu, vraća nas naslovu i postoji ta nekakva stalna komunikacija između svih tih elemenata teksta i onda čitaš ponovo i otvaraju ti se neke nove veze između različitih motiva ili nešto što je u povezanosti sadržaja i forme, pa onda vidiš, prepoznaš nešto još novo, dodatno. To je, evo, otkopčati gumbu, otkopčati stih, da, razabirati svoje.